Somebody commented, not only the best in Singapore, but best in the world. Iqbal Sop Kambing. Ji, halo. Waalaikumsalam. Ada baik bang? Baik, Alhamdulillah, syukur. Ada baik? Alhamdulillah bang. Diorang recommend saya datang sini. Dia cakap bukan best in Singapore, but best in the world. Terima kasih bang. Masuk bang. So, rusuk Rusuk ada. Rusuk ada. Bang, power. Kan dia dah bang. General untuk cantik. Okey bang. 8 dolar kasih 7 sudah bang. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Thank you very nice. Terima kasih. Pelan-pelan Jaga. Best in the world ni, bukan best in Singapore je. Ya, Dip. Dip, ni best in the world, Dip. Ni best in Singapore. Dip, daging. Daging. Boleh rasa kambing dia?